салом бинандагони азиз, умедворем ки хушу тансиҳатед. Фарзанд ин бузургтарин сарвати бебаҳо барои падару модар аст. дарди сари фарзанд дарди дигаре барои волидон мешавад. тифлаконе ҳастанд ки бо нуқси модарзодии дил ба дунё омада ба ҳолати рӯҳиву равонии падару модар таъсири нохуб ва боиси нороҳативу сарсонии онҳо мегардад. дар ин барнома тасмим гирифтем доир ба бемории нуқси модарзодии дил бо сармутахассиси соҳавии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи Тоҷикистон Абдусодиқ Абдуҷабборов суҳбате дошта бошем. пеш аз ҳама шуморо хушомадед мегӯем ва ташаккур аз он ки даъвати моро пазируфтед. лутфан бигӯед он нуқсе ки дар дили як тифлак ки ҳанӯз дар батни модараш аст пайдо мегардад чӣ гуна нуқс аст ва сабаб дар чи аст ки ин нуқс ба миён меояд? саломат бошед. чӣ хеле ки маълум аст, кӯдакон сарвати асосии ҳар як давлат мебошад. сиёсате ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба пеш гирифтааст, ин ҳифзи саломатии кӯдакон ва сиҳатёбии онҳо мебошад. агар худи нуқсонҳои модарзодии дилро таҳлил карда бароем, барои омили пайдоиши онҳо якчанд омилҳо мебошанд ки сабаби пайдошавии нуқсони модарзодии дил дар кӯдакон дар батни модар сабабгор шуда метавонанд. ин яке аз омилҳои асосии ин гирифтор шудани модар ё ҷой доштани дар модар вирусҳои як гурӯҳи вирусҳои таксоплазмоз, герпес ё ки гирифтор шуданд дар 3 моҳи аввал ба бемории зукком. умуман гӯем агар ҳамон модар агар дорандаи вирусҳои номбар шуда бошад, агар яке аз сабабҳои пайдошавии нуқсонҳои модарзодии дил мебошад. дигар сабаб, дигар омил фоизи паст бошад, ҳам ин оилаи ки аз хешу табор барпо шуданд, хешу табори наздик, ин ҳам яке аз сабабҳои пайдошавии нуқсонҳои модарзодии дил шуда метавонад. дигар чӣ хеле ки мегӯянд ирсӣ, агар ки дар падару модар ё дар авлоди ҳамин кӯдак тифл ягон нафар гирифтори нуқсонҳои модарзодӣ ё гирифтори нуқсонҳои таваллуд дошта бошад, ин сабаби пайдошавии нуқсонҳои модарзодии дил шуда метавонад. худи нуқсон дар 3 моҳи аввали ҳомиладории модар вақте ки пайдошавӣ ё тақсимшавии пайдошавии дил ба вуҷуд меояд, сабабҳое ки дар боло зикр карда будем, онҳо метавонанд ба ягон қисме ки инкишоф ёфтани дил ё сохта шудани дил ё барпо шудани дил ё пайдо шудани дил сабаб аст, зиёни худро мерасонанд ва он сабаби пайдошавии ноқис ё нуқсони дил мешавад. барои муайян намудани ин хел нуқсон албатта шароит ҳаст. ин баъд аз 3 моҳои аввали ҳомиладорӣ дар ҷумҳурӣ муддати 2-3 соли охир ба роҳ монда шудааст эхокардиографии дохили батнӣ ки имконият метиҳад муайян намудани ақаллан мураккаб ё номураккаб будани нуқсони модарзодии дил ё ин ки ҷой доштани нуқсони инкишофи кӯдак дар ин ҳолатҳо баҳо додан мумкин. ҳангоми гузарондани ин ташхисот мо метавонем муайян кунем ки оё ҳамин нуқсоне ки дар кӯдак ҳаст бо ҳаёти кӯдак баъд аз таваллуд шудан мувофиқ аст ё не. дар ҳолатҳое ки нуқсонҳои мураккабе ки бо ҳаёт номувофиқ мебошад, ҳамавақт ба падару модар ба волидайн пешниҳод карда мешавад ки қатъ кардани ҳомиладорӣ барои он ки нуқсони мураккаб бо ҳаёти кӯдак номувофиқ агар бошад, ин чизо мо пешниҳод карда метавонем. ташаккур. вақте ки тифл бо ин нуқс ба дунё меояд, дар саломатии ӯ кадом ноҷуриҳоро дидан мумкин аст? ва лутфан бигӯед ки нуқси модарзодии дил як шакл аст ё ба чанд шаклҳо ҷудо мешавад? агар ба чанд шакл ҷудо шаванд, пас нишонаҳои он аз якдигар фарқкунанда ҳастанд ё на? умуман агар нуқсонҳои модарзодии дилро гирем, агар куллан 2 намуд тақсим кардан мумкин. намуди кабудча ё ин ки намуд
و نمودی مقرری سفید. این چی معنا دارد؟ وقتی که کودک تولد میشد در تولد خانه ها متخصصان همه وقت اهمیت میتین به رنگ و پوست و پرده های لابه کودک هنگامی پیدا شدن کبودی میبینن بوی شبیه خون با کسلرود یا این چیزی که میگن ساتوراسیون اکسیژن در خون هنگام جای داشتن کبودی در کودک شبهه پیدا کردن ممکن است که نشانه های کمخونی در خونگردشی خون یا اینکه نشانه های کمخون آمدن به شش ها که سببی کبودی یا سببی پس شدن اکسیژن در خون می باشد. اینها چی شکایت دارند؟ شکایت روزهای اول البته نفس تنگی، البته مقدار نفس زیاد، نامعتدل بودن کار دل، نامعتدل بودن فونکسی نفس کشی، بعضی حالت ها مجبور میشن که کودک نوزاد رو به دستگاه نفس کشی سنی گرفته برای کمک کردن برای ادپتاسیون عضوها برای ادپتاسیون ارگانیسم به این حالتی وزنی که با گیباکسیمی وابسته است برای کارکسیا کردن و برای طبابت کردن. وقتی که کودک به خانه جواب میشد مادران باید اهمیت دهند که چخیل کودک خودش رفتار میکند. ماههای اول، روزهای اول اساسی این کار جسمانی که کودک روزهای اول، ماههای اول میکنند این سینماکی میباشد که اگر که همین وقتی سینماکی کودک آرام باشد، بی‌طاقت نباشد یا اینکه این چیزها باشد به شبه البته ضرورت نیست گرفتن. وقتی سینماکی کودک مانده میشد بسیار بی‌طاقتی میکنند، یکی از شبه پیدا کردن ممکن که شاید در کودک نقصان مادرزادی دل باشد و حتما وقتی که به درمانگاه و مرکزهای سلامتی مراجعت میکنند همین جای داشتن همین خیلی مشکلی ها به طبیبان اولیوی یا پدیاترون اخبارات داده شود که برای در آینده دقیق تر کردن یا تشخیص های علاجی کردن برای کودک برای معاین نمودن نقصان ضرور است. خب لطفاً بگویید که طبابت این بیماری با کدام اصول براه مانده شده است؟ آیا می شود با استفاده یگان داروی نقص مادرزادی دل را برطرف کرد؟ برای طبابت کودکان گرفتار نقصان های مادرزادی دل که در جمهوری ما 3 مرکز دولتی فعالیت میکند که امکان دارد به بسیار نمود نقصان های مادرزادی که در کودکان هست بسیار واریانت های آنها کمک خود را رسانده دانند. البته یک گروه نقصان های مرکب جای دارد که گفتم ممکن در بیمارخانه یا در مرکز های کاردی جراحی آسیای مرکزی یگانه در 1-2 یا مرکزی مخصوص گردانده میشده این گروه عملیات ها اجرا کرده میشند و دیگر این گونه عملیات ها از سبب مرکب و از سبب مرکب بودنشان گذراندن مشکل است. در جمهوری ما وابسته از واریانت وابسته از نمودی نقصان مادرزادی دل و کودکان و به والدین آنها نمود عملیاتی جراحی پیشنهاد کرده می شود. هر یک نقصانی که هست نقصان های نسبتا سبک این نارساگی سپتالی چخیلی که می گویند نمودی سفید نقصان هایی که نمودی سفید مرکب نمی باشند امکانیتی گذراندن عملیات ها بی بوریش یا اینکه با راه اندواسکولری وجود دارد. حتما وقتی که والدین بیمار رو مراجعت میکنند متخصصان هر دو نمودی عملیات جراحی رو پیشنهاد میکنند. مقصد هر این عملیات های جراحی برطرف کردن نقصان می باشد. عملیات های جراحی چخیلگی گفتم با راه اندواسکولری هم برطرف میشن، با راه عملیات های گشوده در شرایط خونگردشی سنی این موزمانی کار دل پیوست کردن به دستگاه خونگردشی سنی و برطرف کردن نقصان ها. عموما بسیار فایزی زیاد از 80-85% نقصان هایی که در جمهوری وام میخورند ما امکانیت داریم حاضر با نتیجه خوب
алал хусус солҳои охир амалиётҳоро ба анҷом расонем. агар солҳои пеш мо азият мекашидем аз набудани мутахассисон ё аз набудани дастгоҳи зарурӣ, ҳозир зина ба зина сол ба сол ин мушкилиҳо бартараф шудааст. новобаста аз он ки кадом нуқсон ҳаст, сину сол ё ки нуқсони модарзоди дил ё нуқсонҳои бемории ишемигии дил ё нуқсонҳои пайдошудаи дил, ҳозир дар ҳар як сам мутахассисон корбарӣ карда истоданд, омода ҳастанд ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмаки худро расонанд. ташаккур. албатта мегӯянд илоҷи ҳар воқеае пеш аз вуқӯъ. биёед доир ба пешгирии ин беморӣ ҳарф мезанем. чӣ чораҳое барои пешгирӣ аз гирифторӣ ба ҳамин бемориҳои модарзодии дил вуҷуд дорад? як модар ҳангоми ҳомиладорӣ бояд кадом корҳоро анҷом бидиҳад то фарзанди ӯ солиму бидуни нуқс ба дунё биёяд? ман фикр мекунам ин барномаро ҳам ҷавонон тамошо карда истоданд. оилаҳои нав, оилаҳои ҷавон ва оне ки ният доранд хонадор шаванд, ҳатман пеш аз оиладоршавӣ, пеш аз ба нақшагирӣ ё ин ки пеш аз ҳомиладоршавӣ бояд муоинаи ҳатмии тиббӣ гузашта шавад, гузаронида шавад. ман фикр мекунам дар тамоми ноҳияҳо имконияти ташхисгоҳҳо, лабораторияҳо ҳаст ки барои муайян кардани чӣ хеле ки гуфтем дар боло зикр кардем бемориҳои зуком, ҷой доштани дар бадани модар ё дар падар, герпес, сурхча, токсоплазмоз ва якчанд вирусҳое ки имконияти ин таҳлилгоҳҳо, лабораторияҳо ҳаст, муайян кардан дар кор ҳангоми ҷой доштани титри баланди ин вирусҳо беҳтараш аз ҳомиладоршавӣ ё валодатшавӣ худро як вақти муайян худдорӣ намуда табобат кардан дар кор, миқдори вирусҳо, миқдори онҳоро паст кардан дар кор. ин имконият метиҳад як сабаб, як омиле ки нуқсони ҷой доштани ё пайдошавӣ нуқсони модарзодии дил оварда мерасонад. мо ин омилро дур мекунем, аз ин мушкилӣ дуртар мешем ва эҳтимолияти кӯдаки ё тифли солим ки оянда ба хизмати падару модар, ба ҷамъият, ба мамлакат, ба давлат бисёр аст, ба дунё омаданаш мумкин аст. ташаккур. сипосгузорем аз он ки вақти хешро дариғ надошта бо мо пайвастед. мо дар фаъолияти шумо бароро комёбиҳоро таманно дорем. бинандагони азиз, ин ҷо расидем ба фарҷоми барнома. тансиҳат будани шумо орзуи ҳамешагии мост. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.